Koinei te rārangi o ngā ingoa o ngā kaitarati katoa o te Puari Māori o Taranaki. It feels like an inevitable change towards the future because we now have foundations with the runanga and the iwi. It is time for the guard to change. But what I most appreciate is the way in which it's being honoured and the legacies can be remembered through this event this evening. Tai a tinana mai tētahi o ngā mokopuna a aroha here maia ki te wakanui i te kaupapa o te pō, no te mea ko tōna koroheke tētahi o ngā kaitarati o mua. Ara ahoani pō kai atua here maia, kua riro ki te pō. He was born in the essence of Taranaki. All of the mātauranga and stories that I have and what he imparted with our Whānau, Ngāti Tūpato, Ngāti Ine, was from his teachings. Makes me feel a bit muki-muki. But it's arrived, you know, it's here, yeah. Ko Gillian Thorpe te ekere tari o te tarati i ngā tau i watekau, ei tāna e nui ngā karearoto o ngā mema pēnei i āia, i a rātau e koe ana i te ara o Maumaara. Brings up a lot of memories, yeah. But a lot of memories, just a lot of the people in the photos, you know, I remember the Trust Board emblem that's over there. Tētahi o ngā pau, wakamehia ki ai. Pau i au e tamariki ana, kua pau katoa te rā koro eke, tana reo kōkiri ngā iwi o te tonga, tatau o Taranaki Maunga. Nō reira, ko tāku e wakamehi nei ki te rā momo, ko ngā rangatira o ngā iwi i roto i ngā kotahi rautau, kua kōkiri, kua waka tia nei, nā kaupapa mo tātou o te Maunga. Ki raro i te ture mo Taranaki Maunga Collective Redress, ka ara ake Te Tōpuni Ngarahu. E rōpū e wakakata i ana i ngā iwi e waru o Taranaki, nā wai anō kaore e a pōpō mo te tarati Puari Māori o Taranaki. Kua wakamoia te tarati Māori o Taranaki ka ara ake, Te Tōpuni Ngarahu. Nā ko ana kōkiritanga, ka kawe tonu te Māori o te Taranaki Māori Trust Board i roto i ngā tau keimu i te araro. Ka wakatūria i te tarati i te tau kota imano i warau toru tekau, waimuri i ngā kitenga o te komi ana o Sim, e pāna ki ngā rau patu wenua. Katika, kia kore ware tia ngā mahi o tēnei puari, Taranaki Māori Trust Board, me ngā kaupapa o te āpūpū, ma te rā kaupapa e tarati i arahi i a tatau. Koinei ko ngā kano i au, ara Te Tōpuni Ngarahu ei piki tūranga mā te tarati Puari Māori o Taranaki, kua wakamutua atu i tēnei pō. Phoenix Manly Green, Tai Uru News.